Igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi kimaze kugaragaza ko kigiye kwihorera ku Rwanda cyangwa se gishobora gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ababivuga hanini ni mu itangazo u Burundi busohoye ariko binyuze kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo. Nibyo ngira ngo twinjiremo. Ngira ngo uyu munsi nari babwiye yuko u Burundi bwamaze gusubira inyuma ndetse batanze n'itegeko ngo abasirikare b'u Burundi babapakire noneho mu makamyo bari bayohereje ku mupaka kugira ngo bave muri Uvira, kuko biri kugaragara ko Uvira akanya kariko kose M23 yayinjiramo. Abarundi nyuma yuko abasirikare babo batashye rero gutyo nabi, harimo n'abagiye babona bashoreranye benshi, bamaze gutangaza itangazo muri kano kanya. U Burundi bubinyujije muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana, uyu munsi ku itariki turiho yakoranije inama y'abadiplomate batandukanye bakorera mu gihugu cy'u Burundi, abayobozi b'u Burundi by'umwihariko n'abambasaderi cyangwa se n'abahagarariye ibihugu by'amahanga mu gihugu cy'u Burundi. Yateguye inama yari igamije kugira ngo u Burundi busobanure ibyerekeranye n'umutekano muke uvugwa cyangwa se ugaragara ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko umunsi w'ejo bundi nibwo nabakoreye ikiganiro mbabwira cyangwa se twarebeye hamwe ibisasu byari byarashwe mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bisasu byaguye mu gihugu cy'u Burundi byari ibisasu bibiri binini bigwa hitwa mu Kibitoki, bihitana abantu babiri harimo n'umwana w'imyaka 12. U Burundi rero ibyo byose bwahise bubifata buhita bubyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bisasu bivugwa ko byarashwe na M23 bitewe nuko M23 ngo yari iri kurasa ibibunda binini byari bikomeje kurasira mu Kibitoki, bikajya birasa noneho mu bice birimo abaturage hafi y'amashuri, barasa nyine mu basivili. Amakuru yemeza ko ngo M23 ariyo yaje kurasa ngo ibyo bisasu bikangiza byinshi, harimo ngo nabo bantu, ariko mu by'ukuri ngo bapimaga iyo mbunda. Niko amwe mu makuru aturuka hariya avuga. Gusa Burundi bwafashe ibyo byose, urumva ni intambara iri hagati y'u Burundi na M23. Mwaranabibonye ibyo M23 yavugaga ati abarundi bari kwica abantu, ntago turi bubyihanganire, turaza gukora uko dushoboye. Nyine ukabona ko ari M23 iri gusubizanya n'u Burundi, u Burundi nabwo busubiza M23. Ariko u Burundi mu nama y'uyu munsi yari yahuje abahagarariye ibihugu byabo mu mahanga, u Burundi bugaragaje ko ngo ibisasu byarashwe mu Burundi bikica abantu ngo byarashwe n'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubyinjiremo turebe n'itangazo noneho u Burundi busohoye, ubona ko noneho ikintu gishobora kuba kigiye kuba kinini, kikaba cyaba ahubwo noneho intambara y'u Burundi n'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wari uyoboye ino nama yagaragaje ko ngo u Burundi buzakora uko bushoboye ndetse bwamaze no kumaramaza kugira ngo barinde ubusugire bw'ubutaka bwabo. Itangazo rivuga ngo bakomeje bavuga ngo u Burundi bwacu bwiteguye rwose gukomeza kubahiriza amasezerano twagiye dusinyana n'ibindi bihugu, ari nako dushyigikira icyemezo icyo ari cyo cyose kigamije kuba cyazana amahoro muri kano karere, ndetse no kuba dufite ibyiringiro ko twabona no makimbirane n'izi ntambara byose birangiye. Ati by'umwihariko izi ntambara ziri kuzanwa cyangwa se ziri gutangizwa n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Ureba neza mu bintu bavuze uyu munsi, ntabwo Burundi bwagiye bugaragaza M23 nkaho hari ikibazo bafitanye, kandi tuzi intambara yari imaze iminsi hagati yabo y'ibyo bakoraga muri Kongo, ahubwo Burundi bwahise bubihindukiza byose babizana ku Rwanda. Hano hasi reka dukomeze turebe rino tangazo cyangwa se ibyavugiwe muri iyi nama. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana muri iyi nama yararimo yakomeje agaragaza ko ngo ibibazo by'umutekano muke uri ku mupaka w'u Burundi na Kongo ngo ari ibibazo biterwa n'u Rwanda, ngo u Rwanda rwirengagije ko rwasinye amasezerano y'amahoro ndetse no guhagarika intambara. U Rwanda rwasinye amasezerano yo guhagarika intambara ndetse no kugarura amahoro, atariko amakuru agaragaza neza ko ngo u Rwanda rwakomeje kohereza abasirikare benshi ngo bagabe ibitero muri pozisiyo zose zabaga ziriho abasirikare b'abarundi muri kino gihugu cya Kongo. Ati u Rwanda rwasinye amasezerano, ati burangije butangira kujya rwohereza noneho abasirikare barwo benshi kugira ngo bajye kuba barasa no kurangiza abasirikare b'u Burundi muri pozisiyo bari bagiye barimo mu gihugu cya Kongo. Ati kandi bizwi ko abasirikare b'u Burundi bari bagiye muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo barinde amahoro nk'uko bafitanye amasezerano n'igihugu cya Kongo. Komeje muri iri jambo yavuze avuga ati turashimira by'umwihariko abasirikare b'u Burundi baboherejwe mu gihugu cya Kongo mu rwego rwo gusigasira amahoro ndetse no kugira ngo barinde ibitero ibyo ari byo byose byapfa kugwa ku butaka bw'u Burundi. Ndetse ubwo yasobanuraga bino bintu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abwira abahagarariye ibihugu byabo, yagaragaje ibintu bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe tuzi. We yabigoretse cyangwa se yabivuze mu buryo buvuga ngo abasirikare b'u Burundi kuba bari mu gihugu cya Kongo, ati impamvu bariyo ni mu rwego rwo kugira ngo barinde imipaka y'igihugu cyacu
barinde abaturage b'u Burundi, barinde n'imitungo y'u Burundi. Ati niyo mpamvu abasirikare bacu twabohereje muri Kongo. Ntabwo yavuze ko abasirikare b'u Burundi bagiye ngo kurinda, nindi kuvuga ibyo yavuze hano muri iyi nama. Ntabwo yagaragaje ko abasirikare b'u Burundi ngo bagiye muri Kongo yenda kurinda abanyekongo, gufasha leta ya Kongo. Yavuze ko ngo abasirikare b'u Burundi impamvu bari muri Kongo by'umwihariko ngo intego yabo ya mbere ari ukurinda imipaka y'u Burundi, kurinda abaturage b'u Burundi n'imitungo y'abarundi, ngo mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rutabashoza y'intambara rukaba rwayizana i Burundi. Ubwo bamubazaga muri iyi nama ati ese ko hari abantu benshi harimo abarundi benshi mu gihugu bakomeza kuvuga ngo ingabo zabo z'abarundi zikwiye kuva muri Kongo ntacyo zirwanirayo, mwebwe nk'abayobozi b'u Burundi mubivugaho iki? Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga Edouard Bizimana yavuze adategwa adaca ku ruhande, arababwira ngo ingabo z'u Burundi ntago zigomba kwita ziva muri Kongo gutyo mu gihe inshingano zabo zitararangira. Gusa byageze nimugoroba batangiye guhamagara ingabo ziri muri Uvira ngo zibe zisubiye muri Kongo, ibyo twabibonye. Ndetse uyu yakomeje avuga ngo umuntu wenyine ushobora gukura ingabo z'abarundi muri Kongo ni igihugu cya Kongo mu gihe cyatubwira ko wenda icyo twabafashaga kirangiye. Ubwo yarakomeje kuganiriza aba bayimuzi, yaje kugira agatara ati ndasaba imiryango mpuzamahanga gukora iperereza ku bitero by'iterabwoba byagabwe mu ntara ya Kibitoki, by'umwihariko icyo gitero kikaba cyarahitanye ubuzima bw'abasivili babiri, umwana w'imyaka 12 n'umugore. Yageze aho noneho atangaza ko by'umwihariko abwira abarundi, arababwira ngo ibintu byose byabaye ku basirikare b'u Burundi muri Kongo, ubwo nyine byabereye muri Kongo, atariko igitero cyose cyageze ku butaka bwacu bw'u Burundi, ubwo kirenze Kongo kikagera ku butaka bwacu, agaragaza ko ari u Rwanda ngo rwabarashe muri Kongo kiriya gitero cyo mu Cibitoki. Ngo ibyo bintu ntabwo tuzabyihanganira, tugomba natwe kubisubiza mu buryo bukomeye cyane. Hano rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuvuga ngo kiriya gitero cyagabwe mu Cibitoki ngo cyagabwe n'u Rwanda, ndetse akarenzaho ngo icyo gitero kandi kigomba gusubizwa mu buryo bukomeye cyane bidasubirwaho. Ibyo nibyo bigaragaza none abantu batangiye kuvuga ngo u Burundi bumeze none nkaho bushoje intambara ku mugaragaro ku Rwanda, cyangwa se bushobora kuba buri gutegura kuba hari ikintu bushobora kuba bwagaba ku gihugu cy'u Rwanda, kuko bwavuze buti tugomba gusubiza icyo gitero cyabaye mu Cibitoki cyahitanye umwana n'umugore, ibisasu byahaguye. Ati kandi abo baturashe ni Abanyarwanda. Ngira ngo uri kumva nyine abo bagomba gusubiza ko ari Abanyarwanda. Ibi ngibi kandi bije bikurikira neza amakuru yavugwaga ku munsi w'ejo. Reka nze nkumvishe amajwi yaturutse i Burundi avuga ko ngo hari amakamyo arenga 30 yuzuye intwaro, amabombe n'ibindi bikoresho bya gisirikare ngo byoherejwe bivuye i Burundi bikazanwa hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ndagira ngo wumve kano kantu neza witonze kugira ngo nze tubyinjiremo neza. Ni kubera iki ibi bigwanisho mwavuze amakamyo ajya kwegana manini arenga 30 yinjiye i Muyinga avuye Tanzania, apakururwa ibigwanisho, abasirikare bo nyene bavuga ko ari amabombe n'ibindi bigwanisho bikomakomeye. None ni kubera iki ibyo bigwanisho byatwawe i Mukoni muri Muyinga? Hoba ari kubera ariho hegereye Tanzania cyane kuba ari kubera hegereye u Rwanda, bikaba bitegurwa kuzotega u Rwanda mu gihe Perezida Ndayishimiye yigeze kuvuga ko bafashe Uvira nawe azoca aca mu Kirundo agatera Kigali, canke hoba hariho iyindi mvo kubera iki bitatwawe Bujumbura, kubera iki bitatwawe ku zindi mbibe z'u Burundi na Tanzania, makamba yegereye mu Mabanda, Nyanzarake. Ibyo bintu urumva ko i Burundi bari kubyibaza nabo, bavuga batayo makamyo yazanywe avuye Tanzania yikoreye amabombe n'ibindi bikoresho bya gisirikare, kubera icyo Burundi butabijyanye i Bujumbura mu bindi bigo bya gisirikare cyangwa ahandi, bakabijyana mu ntara yegereye cyangwa se mu bice byegereye u Burundi n'u Rwanda bibahuza umupaka. No kubera iki bivuze niko ayo makenga nayagize nk'ibyumvise muri jewe hagiyemo none amakamyo aje ko ayo makamyo atabishikanye mu bubiko bw'ibigwanisho, nimba ari nk'Imwaro canke muri bazi Bujumbura n'ahandi, ni kubera iki byagumye i Muyinga? Nta nyisho najya afise n'ukuri. Nuko bihagaze ni mu gihe amakuru yiriwe ku mupaka n'ubundi w'u Burundi na Kongo, nuko amakuru avuga yuko abantu benshi bavaga muri Uvira batangiye guhungira i Burundi, ariko bagasakwa, leta y'u Burundi iri kubasaka cyane, abasirikare bafite imbunda bakazamburwa mbere yuko binjira, kuko bari guhunga Uvira. Ubona ko Uvira nayo M23 ishobora kuyifata itabanje no kurwana cyane bitewe n'ukuntu bari kuyisiga bigendera. Kora subscribe ikiri buze guhinduka ku byerekeranye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi, byose n'ubundi uraza gukomeza ugenda ubisanga kuri YouTube channel yanyu nk'ibisanzwe.
amajwi ndibuze kukumvisha hano ikiganiro cyenda kurangira uze kuyumva ni amajwi yaturutse i Burundi agaragaza ko hari amakamyo yuzuye ibitwaro cyangwa se yuzuye n'ibibombe yoherejwe avuye Tanzania, ariko ayo makamyo ngo akayita ahitira hafi y'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda. None muri kano kanya uyu munsi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard w'u Burundi mu nama yararimo n'abadiplomate nk'uko tugiye kubyinjiramo, mu magambo yatangaje muri iyi nama yagaragaje ko ngo ibisasu biherutse kuraswa mu Cibitoki ngo byarashwe n'igihugu cy'u Rwanda. Niko we avuze. Ibyo bisasu byahitanye umwana w'imyaka 12 bihitana n'umugore. U Burundi rero mu nama bari barimo baganira n'abadiplomate, baganira n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ngo ibyo bitero burya ngo n'u Rwanda rwabigabye, mbega abifata abishyira ku Rwanda. Ni mu gihe twebwe ibiganiro twakoze n'amakuru aturukaga hariya twabonye ni urugamba rwari ruri hagati ya M23 n'u Burundi. M23 ishinja u Burundi gushyira intwaro mu Cibitoki, aho mu Cibitoki no mu bice byose biri hano hafi, barasa nyine ngo mu bice by'abaturage hano muri Kongo. Gusa ibyo byari biri hagati ya M23, u Burundi butangiye kuvuga ngo n'u Rwanda rwaturashe. Arengejeho amagambo akomeye cyane, aravuga ngo ibitero twagabweho cyangwa se buri gisasu cyaguye ku butaka bwacu tugomba natwe kubyishyura cyangwa se tugomba kwihorera kubabirashe. Ubwo no kuvuga ngo mu yandi magambo Burundi nimba bavuga ngo twarashwe n'u Rwanda, batugabye ibitero bakabyita iby'iterabwoba, ati natwe tugomba kwihorera cyangwa se tugomba kwishyura ibyatugabweho. Ubwo no kuvuga mu yandi magambo abantu bahise batangira kuvuga ati ese Burundi butangije cyangwa se bumeze nk'ubugiye kurasa mu Rwanda cyangwa se gushoza intambara ku Rwanda. Ukahita ukubitiraho nayo majwi uri buze kumva muri iki kiganiro cyenda kurangira avuga uburyo ki hari amakamyo y'ibisasu cyangwa se y'amabombe nk'uko abasirikare b'u Burundi bamwe amakuru indani bagiye bayazana, uraza kubyumva. Nibiba ngombwa n'ikindi kiganiro kiri bukurikire turumva andi majwi kuko ni menshi. Wicyo usabwa gukora gusa buri gihe nk'ibisanzwe ni subscribe kugira ngo tujye tugendana amakuru yose ubu wa mbere mu kuyabona, kugira ngo tumenye n'ibiki biri kuba. Reka tubyinjiremo ibyavugiwe muri iyo nama yabaye uyu munsi, ubwo Burundi bwari buri gusobanura byose kuri ibibazo by'umutekano muke ku mipaka ya Kongo n'u Burundi.